crka akumulatora na Meganu. Kad sam ušao u auto nije htio da upali. Ovdje imate osigurače. Krhki često znaju da puknu i vaš auto neće upali. Meni on pukao dok sam stezao. Vi oko ove strane morate skinuti ovaj kabel. Dobro namastite bakarnom mašću kako ne bi korodirali retki. I da bi došao do kuće ja sam ovo ovako montirao. Ovdje je jako nezgodno skinuti klemu, s ove strane lakše. Pažnju na polaritet koji uzimate baterije. Vidite, to je zaštita, ona se odvija Torx 30-icom. Odvijete prvo plus 10-kom. Zatim skinete ovu klemu. Ovako se odvije 8-icu. Ja. Zaboravite. Odradi malo kompjuter, 3 minuta. Pali to.